Hutban glal, lafičer džam, taro vakti, taro vreme. Емо те помијам, свакојек вакти, моменти, сахати, минути, секунди, со накела дела аменда. Побутеро инсани трошини пе, ем попаше комери баовел. Па те надовези намен ки тема, пало со лафиче джам таро вакти, таро време, а у време на авела ништа осим инсани, попаше та велко пиро господари. Баш сам со обавестинем на Аллах и купен джабдо ајети, куллу нефсин заиqatul меут, свакој душа омериба као сетини. Ем омериба ке да вела, паукчачи пасе на пучела бершење. Омериба ке да вела она пучела башо положај. Омериба ке да вела она пучела ни башо мари, барвалипа, чак ни башо така ти е снага, ни па саме желе мануше и сила. Омериба авела тихо, омна шунјола, визо гласо авела, хем изненада, хем свакој камендар, джала е мерибасе, ко сусрет, свакојек да хоја коландо муј мукела, свакојек дишибај, од дишиба тло, со дишинеа, свако лейба ваздух, емуки ба ваздух, уствари према умериба права муслиман, амен. Куллу нефсин заиqatul меут, свакојек душа умериба као сетини. Ама, аква нали претња, аква и тано подсетник, де и багоди башу инсани. Омануштано нели створи моја на тимосар слабо, зад му Аллах азza wa jalla وخلق الإنسان ضعيفا. A mene manuše slabo, nejako, ke ďam stvorijam. Em bud mahani sjam. A je kad do najbare mahani i tano su često bistra. Pa akava, kada Allah tanula, kullu nefsin za'iqatul maut, svako je duša umeriba kao setini, koja ne pretiba, nego akva dejba godi, podsjetnik, amen njen. Amen, bud često bistra. A je kad onaj bitna buđa kola bistra, stvari bistraja su ki dunja musafirja sijam. Je kad onaj bare buđa su avdioma nuša bistrena ko dunja luko, sunta na kakvu stvari samo musafirja. A u musafiri koje kana čola dugo, a zadržini pe. Ama, o musafiri da je drom, mora ta rođi ko kraja taro drugo. Mora ta rođi ko kraja više kaj na nekaj te džal, a od dva kraja amaroki dunja i u stvari ništa aver nego li dunja te naka temera. Ama, omeriba, znači džuma kao jete, omeriba na ne kraja, omeriba optano početko pala. Omeriba i tamo samo te naketaro je sveto kodujto. Te nakjandi dunja kaj, ko ahiret. Znači na ne emeribnaja na završini sa, emeribnaja henec počmini u stvari. Pa pametno i tamo en bođavero kova korkori bez hesapi čereva anglederni hesapi kadel ko Allah. I bud bitno teđana. Pametno i tamo manuš, koja bešela em korkori pes obračun čerela, korkori peja hesapi čerela, dikela kajtan iz prilika. Sad bešena le sere denija buča, pa pametno i tamo je sapko manuš, koja korkori pes hesapi čerela, anglederni hesapi, Allah hese ko sunjo dive kadel. Pametno i tamo em bođavero kova pandaki dunja, merini pire delja, pire buđa, anglederli on meri neki vaga ko mizani ko sudnjo diveka onen. Ođaveri od ova insani. Koja pire buđa kola čerelen, ki vaga pa na kanalen čivelen. Ndi kjela so pokutile i sili. Šukar delja ili pa lošna.
А где е тани прилика? А где е прилика? Амели дело течере, бизо хесапите положине. А тај са права муслиман ке да камере ко судњо диме, тега ни хесапи каде, амели дело накачај течере. Погледнете на гоџавертано е паметно мануш, ака која баш умерива спремините. Тега мене е селам по селам, насихати дела о мануш често годи кумериве те делпе. Пазено, салам, насихати дела. Баш опиру мет, о мануша често годи кумерива те делпе. Те делпе годи кумерива нате овен тужна, него товен пошукан инсања. Дей багоди комери бај мануше черела товел пошукан. Дей багоди комери бај мануше черела мануште овел поправедно. Дей багоди комери бај мануше черела ле товел поскромно. Дей багоди комери ба е мануше черела товел посвесно. Каја каван дуњалуко камука, камера, ки дуња ништа вечно нанете ове. Пикен е фамилија козонготе мангеламен, воллахи кет камера, амен цар покабури нака шајла те курен. Ма, нинате манген, ем ке довелен прилика. Мануш ке мерела, па онај пашкуте најдуал, он тута таран. Е джабојака. Козонготе мангелтуте фамилија, туја ко кабури на нете кура. Омари кова ке да, аверенге ка чол, авера ка мен, оне ка наслединен. Ама маре делија кола мен чера, коле не мучи на амен. Е, валлахи, он амен цар, кодјата мина ко кабури ка куен, хемон ка овен, или нури светло, или па араби казна о Аллахи тараки. Одоле се те спремини при инсани, баш умери ба бивалани. Ко Аллах аза оджеле ко Кур'ани, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. O manuš nađo su taj saka zaradi. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ الْأَرْضِ تَمُوتُ. A isto je gledamo manuš nađo ki sami kuve dunja ka na kjel. Tu nađane taj sa soka zaradine. A nađane da kaj e dunja ka na kjel. Pa o manuš bivalani te araki pe ko boršaj, omeri ba tenare sel de kaj. Kološna muča. Pa je bud bitno. Jer omeri ba soace džanka. Oavela bizon glasu, tiho, bizonesto. Hem iznenadno. E tu nađane ka omeri ba truka stari. Pa kad ko je svesno hvakava ka trudinetu, ando lošna vuča uvek te ove, durte te naše. Kad god ka ove ko harami, gde tu god je omeri ba ka je vela iznenada. So ako merava, a me harami čerava. I arab. So ako merava, a me ko harami, a rakljovava. Wallahi, problem je od ova. Musibet je od ova. Voli se pravo muslima. Sad svačeđam po početku omeriba napučela veršenje. Omeriba napučela baš u verša. Omeriba napučela ja spremno ili na. Omeriba aveva pa te stavlja tu košukar blavno tuki. Te stavlja tu kološno, Wallahi teško tuki. Ve se prava muslima trudim tut. Dok Allah digja tut vakti iskoristi neko hajiri. A od ova vakti pale koja je si tut sargodna kela hem džala, Wallahi džala hem delo tuta. Trošinea tut popaše ko Allahove. Pa barte na ke, a tu je šukar devijetele. A talo haramja durte ove. Često šunaja sad bivalani kinsani te spremini pe baš omeriba. Često zova šuna. Aba skoro pa nikad na šuna samo manuš baš omeriba te spremini pe valani. A te spremine tu baš omeriba wallahi na ne pare buča. Hem na valani na dženav su insani te čerel.
Те спремини по мануш баш умери ба, вананле се само е искрено теуба. Пишманите перел, е Аллахе се аззаваджелле тирани песо посигате, бизо од ова вактите продужини. Сарсо често джанате чера, емтева чера, и си време, аш пандаharите на кам нешто комо живото, па кај ринава е Аллахе се. Па е савко ирани петевале пуан глави ринга, пеко Аллах, емо нашалгя. Те спреминету баш обериба, валани туке искрено теуба, пишманите пере, ко простеове, е Аллахе баш магфиретите монине. Пегамбер само била често черела сине. Чак ма ушален, родено проскатар тумару господари, се валлахи тума, ме којек диве, дневно, секова диве, тума е Аллахе баш опрос монинава, тало ефтава да ежджи кошел дрома. Омери ба авела, а ту пишмани пере, субханалlah. Омери ба авела, а ту кој стиквари инан. Ja Rab, savršim žemlje i godova. Te ubaje dunja na kjera. Te spreminetu baš omeri ba, valjanin te klanine panč vakti namazi prava musliman. Angulo i badeti kole se ko sudnju dive pučle kao va, o namazi odova. O namazi odova. Men često vačerjam, bizo namazi na gamen kaj. Bizo namazina ne amen kaj. Bizo namazina štije pejgamberija. Kamo li amen haramđije ko junahi ko labatijam. Ova morate halo. Je kađuma. Je kje Ramazanea. Wallahi zori ko dženeti kakua. Zori ko dženeti tekua. U ahireti. I sik pravedno mizani, pravedno vaga. Čitijem suretul Zilzal. Кој шукари па трунка и зрно качерел, кади кеводова. Ако шерли зарајали лошни па трунка, зрно черджа кара кеводова. Удорина не са ки дунја. Ки дунја шај чере да лавере козо манген. Ем те чието, ем ти каптеове, ко трябва да беш, ем платате добине. Фино одова. Ама ко ахиретина, Ахирети си праведно вага. Со черджат од ова караке. Од ова караке. За разлика ди дуни, ваша вчера со мангакати. Ама дори на не дала вере. А кате череа, дори е плата урала. Ама чачутни плата. Значи премали заслуга. Премали заслуга. Allah nikad se ne pravda od ova dine na netove. Nikad se. Allah pe se ne pravda zabrani, ja subhanallah. Allah tamo najpravedno. Vi se tamo musliman, kad išajte ho amen, a vodurina. Vi se obratine na hari pažnja ko najbitno ameli delo ko celo dini islam. Men šel putima će da, omanuša anavea na ovema muslimani. Fino je da odvaj nešto šukava insani te piramida je musliman spana. Fino. Ali anab stara nabnika spančerova muslimani te ovel. Odelja i kada Allah svanea ki praksa, on si kave nas jan muslimani ili na. Ko prvo tantano, so on namazi prava muslima. Bizo neste nabikajte. Trito ti samo manušte spremili pe pašoneriba. Буд битно бути. А буд харија би присутен. Шукари па премало мануша. Шукари па премало мануша кула поможима. Улај ба садака. Шужо ла филенге те вакерипе. Аса и бе комуите си карипе. Хем кери ба афи хавани е тя верема. Амен черджам афи тавакал. Амен черджам афи тавакал. O šukaripana i gari nigde manuši osim kaj. Ko dženeti Allah. O dobročinstvo, čeriba šukaripa, na igari manuše nigde aver osim ko dženeti subhanallah. Ema jete si baš kao. A i si aver nagrada baš u čerdo šukar osim so. Šukar.
Ја вербути. Спремима башомени бајтану мануште араки пиричи. Состав гот лафи чержа. А де најбаро ибадети у локо муслимања те черен нека сгибети. Ај мусибети. А у гибети, офтам рекам до најпаре буча со ковеле мануше се, поготово ко кабури. О кабури ковеле парипа од теречење, та у гибети, субханаллах. Павони бути која ка помина, само мануште спремини пе башомери бај, те дел пе годи каја кава саје дивека джаму. Мора те на кел. Еј мусафир, джико краја е думе со је диве мора те аве. Па дејба годи со је диве сака на кел. Таму ствари екам до доба методе саро мануште спремини пе башомери бе. Дејба годи кај диве клака на кел, на таридар. Него мануш те на овел кога флети, те на овел немарно. Ер мануш ке джанела со нешто се авела краја. Овела устрајно преспремини пе, те черел шукари пе, те перел по конту, катало ахирети шукара мелиарделија, ка сиджари кодова. Сар ко Рамазани ке да уштела англедер 10 минути, а осифирите на кел, сиѓари мануш. Со побутер те хал, со почало цело дивете овел. Али јан свесно кај со, овакте си фиресо джала на джикери тут. Па сиѓаре. Па ке каове свесно со аква је диве сака на кел, е диве омери бакавел, валлахи каде зори, шукар буча делија течере. Ко крај Аллахе камулина, лафенцар коленцар у пейгамбери да морија, Allahumma inna nes'aluke husnel khatime. Rabbi damenik šužo kraja amaro te ovel. Em damen ja Rab, sa muslimanja temera, ki halka čila men, šukar manušenca.